Don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how, get on down, close my eyes, take me for a ride. Got to be you. So come and light me up. I still need your fire, baby. I still want you by my side. Idemo na našo naslednjo destinacijo Flic and Flac. Jej. Flic and Flac. Sedaj smo prišli v naše tretje mesto Flic and Flac in sedaj je tukaj room tour. Fule lepo. Evo, tako da pridemo noter. Je tole kuhinja. Tale stanovanje je pa res ful lepo. Miza, stoli, dnevna soba, ena sobica, kot nekakšna otroška sobica, ful lepo, sodobno, moderno. In gremo naprej v spalnico. Večja spalnica. Takšno stanovanje bi v bistvu jaz imela na Sejšelih. Ful lepo. Leov. Ok. Kopalnica. Tudi ful lepa. Ok. In pa tukaj še kot nekakšna likalnica, otroška soba. Če imaš pač otroke, stolček, še dodatna posteljica. Ful detajlov. Ful lepo. Razgled do morja. In to je to. Ok, gremo še na balkonček. TV in pa balkon. In kaj je nekaj najboljšega, oziroma najboljšega, ful fajn. Bazen. Flic and Flac. Mogoče se vam bo malo smešno zdelo, zakaj na bazen, zakaj sem tako navdušena nad bazenom, če imam pa tamle plažo. V bistvu plaža ni tako lepa kot na Sejšelih. In v bistvu ful veliko teh koralnih skalc, pa vsega tega vmes med mivko in z malim pač ni glih fajn po takem plavati oziroma hoditi. Tako da bomo zdaj zaenkrat chillali kar v bazenu, ker itak imamo dosti plaž na Sejšelih, tako da ja, zdaj pa gremo se odpočiti od te vožnje in ja, tako da to je to, pa nekaj grem pojesti ovsene kosmiče, sem ful lušta. Ker imamo in Maji rojstni dan kmalu, je stric, happy birthday, je stric šel pač po tortico. Jo, ni lepo. Tako da nas malo presenetil. Ta apartma se pač imenuje Sunset Lagoon v Flic and Flacu, če koga zanima. Smo našli pa na bookingu to in v bistvu je na noč 100 evrov. Tako da 3 nočitve smo dali
315, 320, 315, ja, 105 evrov. No. Ugodno. Okay, now you can do more. Look at the my kid. 1, 2. Say hi to Daddy. Hi. Hi. Do that again. Come on. Bye. 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 Do that. Zajtrk, najboljši zajtrk. Evo, mi smo pripravljeni, da gremo sedaj v živalski vrt, ampak ta živalski vrt je nekakšen safari, tako da so živalce proste in to je ful dobro, tako da gremo. In pa pač sem čisto simpel oblečena, športno, tele Eon legice. Tako da ja, majčka in to je to. Nič posebnega, športno. Pazi!
gremo zdaj do safari džipa in pa naprej na Bird safari. Jo, si na safari avtobusu? Yeah. I see some little ones. The little... Oh, there's no Smo dobili čist na začetku sedež za 3. V Jurskem parku. Na gospo Želvo se bo odmaknila gospodična s ceste. Očitno jo bomo odvozili. Vlakec smrti. Sej ne, da čakamo že ful dolg, ne? Ampak ja, mali si želel iti in je pač v ceno vključen tudi ta. Ne vem, kako se temu reče v slovenski. Ja, ta vlakec smrti. Bye. Bye. In gremo. Moja dva sta šla od spredi. Tole že nisem šla dolg nazaj. Mislim, da na Bledu sem šla nazadnje, pa na Rogli. Tam le gor gremo. O moj bog. Pa mislim, da ne smem snemati, ampak okej, zelo še je lahko. Ojojoj. O moj bog. Brandon pa mali bo ta umrl. Se vidimo dol. Evo, malo zadja. Kako je bilo? Dobro?
Reči, je bilo dobro? A ti si užival? Did you enjoy? Ja. Okay. Dobro. You can take a photo, come here. Hello, birthday boy. Doritos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Leo. What's the knife? Birthday to you. Mommy didn't bring you a knife? Yeah, let's cut the cake. Hold it on the black side. Black. Here. Do it. Ready? Steady. Go! Hey, let's make a big piece for Leo. Doom. Woohoo! Awesome. I will put. Thank you, Mommy. Welcome, Mommy and Daddy. Now we're gonna eat it. I Yeah? want to taste it. Okay, lick it here when it's white. Mmm. How is it? It's yummy. Mmm. Wow. Yum. What, you guys? It's good? In prišli smo v Tamarin, majhno mestece spet, in vidim, da se učijo surfati. Nimamo pa sreče z vremenom, ker čisto vsak dan dežuje, oziroma je oblačno in mečkeno škropi. Ampak okej, pač to je tako kot je. Se pravi Tamarin pri Flac-u. 15 minut stran. Go away. Ja, 12 kilometrčkov. Tukaj se lahko učite surfati. Nekaj, kar še nisem nikoli probala. Mogoče je bilo pa fajn, da tega dne probam tudi to. In pesek je čist drugačen. Je že tako bolj rjavkast. In to nam je lastnik pač rekel, da tole je ena izmed najlepših plaž tu okoli, tako da ja. Zdaj je tako, ne. Ko si enkrat na Sejšelih, pa vidiš, kakšne plaže so na Sejšelih, je v bistvu res drugim zelo težko konkurirati o lepotih plaž. Tako da mogoče se sejšelske plaže lahko konkurirajo samo s kakšnimi karibskimi plažami in karibskim otočjem. Ampak dobro, no, sej to ni slabo, je lepo, je pa res, da je drugače, da je to seveda drugačnega izvora, je vulkanskega izvora in definitivno ne more biti tako kot pač, če imaš plažo koralnega grebena, koralnega grebena in iz granitnih skal, no, tako da ja. Ampak je pa zanimivo, no, tudi videti lepote drugih držav in lepote drugih plaž. Tako da je treba raziskovati, je treba biti hvaležen za
tako stvar. Ni čisto okej, ni pa glih za plavati. Jaz surfat, kot sem prej rekla, ful fajn je bila za surfat, očitno, ker je veliko surferjev tam sploh za učit. To je to. It doesn't hurt me to walk on my toes, on my big toe. I found one. Okay. Now I have to put it in the water to clean it up. Not clean it up in the water. No, at home we will clean it, okay? Smo šli na bowling, da vidimo zdaj. Do it. Run. Yeah. Woo! All right, not bad. Woo! Wasn't bad. Well, high five, lady. You can read another one. Mami Zero, zadnja moda. Together. 1, 2, 3. Gremo. Bravo! Awesome. Big boy. Okay, mommy now. Look, it's like a dinosaur. Eating. Evo, in naše dogodivščine je konec, tako da prispeli na letališče in si se imel fajn? Bilo dobro? Ja? Ok, in ja. Mauritius, prvi del končan. Definitivno se vrnem naslednjič malo bolj z večjimi dogodivščinami v mojem stilu. Zato pač je potreben backpack in malo več časa. Mogoče, ko bo malo večji in upam, da bo dobil to avanturistično žilico po mamici. Tako da najlepša hvala za ogled iz naših dogodivščin v Mauritiusu in se vidimo naslednjič.